Whakaapa tule vai funga maunga nei ki te mata televisio a koutou kai ngai sika hau malo te whakatake me te maumaro te awhiawhi kei hoko atu pei e te kumilongo ki te potutupulanga ne e whakaafe mai ki te awhiawhi nei ia te whine mui ani ko Marieta siare hamoa toko ni ngā ue mai kia ia te whawhine ani ko whiamuna I whaupala e tule wa Marieta malo tau whakatake mo te sia ki maua ka ke whakamata tono whoki te whakaafe a te kahau. I whoki malo Marieta si katake whepek si kaunga e te api nei mo te haha I hanga mai te awhiawhi. Marieta siare hamoa e tā paralau ani ko tau ta uafuru ma whae ke ngā ue tā masini ka roto pe mo ke tā ki I unu mai ki muri o whakalawalawe atu ia te temia ko koe pene e ko he ngā ue ani e ke no whaine e ke moe misiki e tau ke veri veri. Io. Ni ka mata mai pe tako ako hange pe ko te tamariki furi na ka mata mai pe te koresio. Pa aro e hoko tako aro ki futuna pa te hoko e pe tako koresio. Hoko e lewa pa aro lise I numea I te whara ako ana ko te lise Jules Garnier. O ka mata I te karasi hinga ko te STG Gestion des Informations. Pa hoko e tako ako aia o toko vile wasi ako pa haure tau mai ki uwea nei. O whekau mai pe tako matu a ka aro whainga I ako I te UFM I te pepa, whainga I te pepa ani ko te DAU e hinga ko te pepa whuki aia e hange pe tana tatau ko te baccalaureat. Whainga tula aia o maotaku ki pepa pa loto malohi o hoko tako karasi pehene whai pe te UFM te classe préparatoire ko te uwainga whuki e toru pe na whiri lewa te wainga ai ko te lettre langue ressources humaines. Ora tu la o mana ko ele vau te I taku arula e te karasi ana I ki te whai ako. Pe whakaloto malohi I o taku u prof de littérature mo taku prof d'anglais ka o alfuku o hoko taku ako. Pa o yangalwa ka nao ke tukulaka alwhainga I hoko taku ako I numea I te licence lettre. I te taulewa ai taku taitari ai ka kukutoka lele mea furi ka aru ki numea. Pa I mai lewa taku matua ka aru maa whai ko te kipe pala ani te whainga ko te CV. O tuku ki tu wharenga ue. Ne mora o whaala ta whakiki ai ka nao whakarongo pē ki taku tamai o arutuku taku upe pai I te u wharenga ue. Hoko lewa ai a pēa ma o mai taku ki whainga maari taku ki te hina pēne o whamai. O no whai lau te aho ai kakumala ki te aho nei ki anu pēau I te ngā ue ai. Ko tau whia lewa ia tau ngā ue Marieta? Ko tau toru kātoa lewa ne eni tana tau toru. Ne ko te ngā ue ai ne ke ako ki ai pe ko he tahia whaahinga ako ai ne tonu ke ta whai pe ki ta ngā ue lewa hange ko te ngā e aroto mo ke whakamatara mai te mauhinga o te ngā ue ai ke no whai nei. Mara ko te ngā ue ia ai ne o ako I ai. Ne o ako au I te comptabilité o whai te comptabilité I te umasini. Ko te ngā ue ne au no whai ko te secrétaire polyvalente e ke he lewa e mora lahi lewa taku whai numero. Kane ne ke whelawa e mo ne whai ngata I tau hu ngā ue atu ki te ngā ue ai ne ke he whuke mo te ako au. Ne ke he ospe ia Marieta. Ka lele whuke he na uloki ngā ue te cat service. Na uloki ngā ue iai. Ka ke he ospe mo te societe ani o ngā ue. Ka ko te mea pēo nau whaka mao I taku ngā ue ani. Tonu peke ki ta mao te whahinga ngā ue ai ke whainga I ke lele te ngā ue. He tonu mao whuke ki ta mahino lele ki te umea whuke I te kamata ne mora o wha mahino he ne te hau ulea ne mora o mahino ki ai. Ka lele peko toku ki te hina ngā ue ne toko ni mai peki au pa tatawa pe whuku mo te moto whelongo I lelei o au lele pe taku ngā ue. E tu mau ai pela ia te whelongo I lelei ko ia ane whakaotoro mai ia te whawhina ane ko whiamuna I whaupala o toko ni kia koe I te kaha o e au whakapapatu ki tau potu whiamuna I maro tau whakataki pa mo te tau hi whanau ai pe whuku ke whakao mai o au mai tau ki te hina ani. I whoki, Marieta ia tau whakataki te awatu pa mo te o whakaalo wha mo te o whakaapa ki te kāinga furi e whanga mai te awhi. Whiamuna I whaupala I lo e tawhito tau leo pa mo toki hingoa ko nei e tai te leo te la tio he ke ngā tawhito e te whakaosi wahaa ka ke tue tūtu ni whoki o te whua ia tau wha ngā ue ia te ngā ue la ani te tau pa mo te tahene ko Marieta. Ne ko he ngā ue ai ne e ke moe misi ki ai whiamuna I tau temi ako? Kai loa Marieta, ne ko te ngā ue ani au nofo ai, mora ko he ngā ue ne au nofo whuki mo whakaamu ki ai. Tana uhi ngā ai ne o sima o pētaku baccalaureat ai te taurua whē. Pa o wholau lewa ki wharani hoko e taku ako te vaenga ako ani ko te brevet de technicien supérieur, BTS et te commerce international. Te whai koro ai ki tu opule anga ko ia Marieta mora whuki hona aru tahi pe mo te whahinga ngā ue kua ono whai tatau I te latio pe mo te konga lewa ani kua ono whai te UMS. Kua lau I tau whuki la tau pipiki ki te whahinga o te latio pe mo tau pipiki ki te ngā ue ani e koro whakatahi e pe mo si I Marieta. E iei he u
Whakatangata pe whakawhawhine loto I whawhine e tonu ke kita mau ke kita hanga whuko turika ki te tuunga ngāwe aia ke whakahoko whawhine whaupara. Ia. Malo Maria Leta, seo koe Maria Leta, ko te konga pe au ta awhitu mau, ko te ki palau pe ta ko tamai a whakakuma vai atu. Nena umei tu umau pe ke ka hoko ai o ki ta mauni ngāwe, ki ta kātaki. Pe e kina pe e a, pe e mole tutonga lele pe e a. Ka ki ta whai, ka ke ki ta mauri mo hao ta ki ta awha mai o whakataki te ngāwe ko ia Maria Leta more lau ia he tu tam ia he whahinga whangata a ia oku he e tatau pe taku ngāwe ani te waha ai te sose te ani kua mauri ai pēr mo te tuku tau hiwa whakalewa mo taku ngāwe pe te latio Whai ake pe te whakataki. whai pe ia te whakataki pēr mo te loto mo oni I whoki pēr mo te loto lelei E I whoki e ke tui tui laki ai Marieta ko koe ke whine mui e ki he uwhiwhi whau ia to o mauri e ke tui ki te hoki whai au he ngāwe mo te whakataki pe ala walelei. E Maria Leta. Ko si whahai ane lea mai e whiamuna I e tonu pe, ko te whaakataki pe I e tonu ke mau. Kei e lani ki I whine mui o tō ta ia ke tau oro atu pe ki te whare ai kuro ngāwe ai o kumi pena ai e he ngāwe. E ia pe te u tamariki asiange ko taku ne whukulata heki tamane asiange ne maa ko tahi pe te ia whamane aronge kumi ngāwe. Ka e mora whakalonga whuki te ngāwe ki a mātou, e whakalonga ki te paparangi. Ai ke whia lahi, I te uta ia ke la aia o ke whiora ke pesi I kumi ngāwe ka kua maulata au ngāwe. Ei. E ai hau tokoni whia muna I ko ni to tatou temi para lau kua tata o sile waki si ita ia ke ai hange la te tahina ni ne ke hau au mai ta whia whinei. Marahina tokoni Maria Leta ke mauhinga whewhea ai. Ko taku tokoni vare pe ki te uwhanau ke ako, ke kātaki o puke mau ia te whenga Maria ai ko mau te temi ani ko te ako. Ako ke whai ki tona ngataanga pe kā kua mau haki ta ngāoe. Ki ta kātaki ai o whai whakamaloto ki tona ngataanga. Malo whia muna e ka whawhai tō poto Marieta na ia e pene au tara o whape koni au whakaamu. Ko taku ki whakaamu pe Maria Leta, whep ki si tamariki ta ia ke oku, mo si tamariki ai ke haramu ngāwe. Ken tō whaakataki pe oro tuku hen tō ki pe pai tō whare ngāwe, nā me hara pe e he mau heki whainga Maria. Longo pe la mno ko he ngāwe ne ki ta roto ki ai, ka ki ta whainga e pe he, whainga e pe te ki ta mauri. Sa ke loto pe koe ki te nofu mao te potu tūpulanga I tatou ki motu ko uvea. E I au roto pe au ki ai. E matou o whātua e la pēr mo si whia muna e whaupara mo Marieta sia leha amo ki te whakalongo. Pēr mo te mamata tā whito mai te potu mamao. Maro takatou whakalongo mo mamata mai hoki tō whakatahi wawe pe, whakawheta e kia kōrua tau te hina I te o mai whakakoroa ia te kahau o whātu.